Mill-ewwel ta' Lulju l-pubbliku se jibda jgawdi minn nolli torħos ta' trasport pubbliku meta juża tal-linja Card. Ħabret dan it-tmexxija tal-Malta Public Transport fejn spjegat kif minn nhar l-erba' l-klijenti se jibdew jirċievu tal-linja Card bil-posta. Dan wara li aktar minn 100,000 persuna rreġistraw għal din il-kard, b'40,000 minnhom huma persuni bil-kart anzjan. Id-direttur kummerċjali fih dan il-Malta Public Transport Daniel Craig spjega kif minn nhar l-erba' wkoll il-pubbliku jista' jittoppja l-kard u għal dan hemm 4 metodi: online, użu ta' voucher billi jżuru kwalunkwe uffiċċju u ticket booths tal-Malta Public Transport. Waħda minnhom hija tidħol fil-website tagħna, is-sit huwa tallinja.com u hemmhekk hemm il-faċilità biex tittoppja. Tista' tixtri voucher ukoll, voucher ħajkun dak li jkun jista' jixtrih minn diversi ħwienet ma' Malta Għawdex kollha, hemm iktar minn 1000 ħanut li ħajkun qed jistokkja dawn il-vouchers. Jista' wieħed ukoll iżur wieħed mill-ticket booths tagħna fil-Venet ta' Malta Għawdex u jista' wkoll wieħed iżur uffiċċju postali tal-Malta Post. Biex tiċċekkja kemm fadallek flus fil-kard tista' tagħmel dan online jew bis-servizz tal-Customer Care. Sa dan it-tant min għadu ma applikax għal tal-linja Card għadu biċ-ċans li jagħmel dan online fuq tallinja.com. Malta Public Transport spjegat li t-tibdil fir-rotot se jkun gradwali u dwar dan il-pubbliku se jkun infurmat kontinwament.